Abusia my attention for be a good morning eba attention so ekwentua na sabre matra se na in somewhere kwaso de aya na woti bi kura na ano ya ye den pa endura me be ye story be fa ja hihye bi nkola mienu bi a wo ma hwero mo nkwa enam eja bi a ye to fie ni nkola mienu intelligent children wo ma hwero mo nkwa enne ye wo Kumasi abrante kama atwa eja to wo mangaze fie no wutumi se 3 bedroom a omo pa se ne nana ene ne maame ne ne nuanu mienu ene ti fie ne ma enkrofo e wa around no tietie mu se ejabo wo mu wura fie ne ma na brantie no ejina ho na omo se ade ne jo se onu ane digya na tum na enye ne maame na opa hye ne mu ne nana ene opa hye na so na ne nana no wa pia bontin na je se eja no wato fie ne ma nipa wo peso wo hye ne eye ne nana no wanya na emu akoka ne maame ankasa sabre die ye ka se ne maame ato nana no monsie do ahye fie ne dwere be na wo hwe nkyiremu e ba ya na otum se abrantie no won hye da enjina ne nan so papa na adwen mu ka ne kakra na che se adwen ni hye da nsisi so pepepe saa so na ne nua be ma ba konso wono so na adwen ni na che se sebe abodamfo na sebe maame ne mma no ene omuti ofia sabre die watwidwa atofie no ma instead of ne nana no ne maame na ahye me go fam nkyeremu kakra e wo NGFM emrasisia meka ne se yam be 12 no ye ofia na ye se de ewo ye solo fam na mo fam nta mo amnem sa de me mamra la ye de pro itina se ye tumi ka ye ko ho no ye fimwa a gate down no let me say be 3 bedrooms I got them na day really free now madam me say inside the wall you want the crow me boy no I would not say na yaw let me say be 27 years here ka say yaw aday dia asem dia so ma me say the key my ni ko bi okunu nyu ma no ma me say adam na spray fire so that play the police asema boy me kan say enya na maame na ese na nana na ese ye nyedi enya dai ye se de do maame ese kwano maame ese e fa na yawo maame ese etu maame ne tiam last one tiam ka so hu say ayo maame na oji esi ni angel fighter so no o ma be dura na o mo ta so be dura na maame na chekla asem we die na chese eja no wan na twa eja to dan num yaw no oyobi a na dwum ka no ana yeah sana me kan ko you so na ni di agro ni nya no oyobi a bet na ka se bi onye no ma sa na bibi sa de onse obi o wa mo ne ne tempatamu a ebia na dwum ka ne kakra de na nso bibi a tisa tutrasem ne ade de ontai anyiye bi we no oyobi a na ni gisa tutrasem ho asa de we sei no wudi besusu no so obetimi aye oh ya no yes ni ku no dia ono opia wontia oyedi won kata ona bontia oyedi onye obi ato ye kaka wa bontin ba okofia no ano ha adi ofie efie wusi esi important buo komensia uwura na nsia kuro nim afoko soro de okoni se fe be try to di ma so da na ti ho no ya amene ntakala zo mo ofom na maame no a wahye no unim no yie pa nim no ko isano mi hu no mi hu no pen na se efie die ni nyina ahye o efie ni nyina ahye enti eyeden wo hyase free baabi na fire service for mba omo ka se na gas bi wo ho ana se ni na mo ahoden no esan se de fie no ahye ne de se ye ka che se fie wei eyeden ne nipa timu kura wunyini o boss ye kwan ye sama fire service for mba etimi na kwan ura den de ni gas ni cylinders ni no wo inside ba na di ni cylinders na di ni ana bibia so nkyere se electricity na ma eja ne baaye nti ye nse da nim kwan property aboy ne fa so ma eja ne to ifi on sa na no walo kupu ni nyina no ma me ne tia tie mo mfeto odi ki no ebe ma ye ente say a branch no wen so we go police station
police one ba ho be fa no one ne bla ba fe fen kofi no so ajun kan kakla ba kofi na tum ni ka ba so ro be tia tempe ni akoto na tweda wo mu fi ho amom o ma na esi ye tum ni kan ko ho ho so penyin no fi e na ajun kan kakla nto ko na ma ya kan si ko so ani tum ni ka na de ni se a se le si ba na ye fo if you nipa dodo asan na ti wo omo ne omo maame nko an ti wa no ono maame ana omo mienu na omo nana ha ya na bi ka mi bad but right now na we can be for penalty omo nana no wo hen sese omo nana no wa pie afifie nti you have incident is omo nana na ti enti maame ya sebi wa free mu yi ne ma eye eni saa mienu omo mienu nyina ye ne ma no omo mienu nyina ye ne ma ena omo mienu nyina adwene mu ka ho de o yes ade no wo ya wadi mfie be sen me da sesa o twen makra